Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna kan setting hi le ki thang ma yang ji na mi zo sen inu ipa te no na sei ji hin zo khat he na zo ki te tam ta hen phone na ha khoya le na phone setting na phone battery setting ti na ai le chi charger ne mi to ne ki het kha chi mi charger ida na charging ham na phone setting battery po ke ding janteng na charging pe na phone na khoya le na phone po ke ding ti ho ki sei ji in na ati la cho asiu he kin respect ma yang ji ai wan tu a hi tabang cho hi ta poina cho loi le gol ho ka het sa num cho je nam tile tu ai phone ho he smartphone hi gam pha na hi i ma cha boy poina cho zo i zat ham khat ki sei ho zo ka hin sei ding ten le ale langa aphat nei ong ka hin sei de na je chan abula kona zo na ge ni hin vet pe divin avel ken thu me okay ke pa ma sang kamin chula bonga ke pa in ka video ho abula kona hin vet pe ji jen ki pa thu ken se na ten tu na ken se ding chula zo izat ham khat ki sei ho ki ta san ho na cho cho in pi ham iti cho cho ata ha ta lo ham ata chu i ta bang bol ham na cho cho ken se din je chan abula kona zo na ge hin vet pe divin ken thu me ke direct pan pai tau ten cha ma sa pe na ka se nom hi le phone point number 1 ki tiang le phone hi atila cho inu le pa thon a sei ji na ten loi lo gol ho mi in leng hung kha an phone mi a le i pho na cha pa ta bang na cha nu ta bang ha ti ji na cho ho he nge a pha na khat langa cho a ki tu me i hil na ho ai wan chu cha ka he ding chu cho hi zo he na phone i charging mana hi i charging a i khoi mana hi phone hi apu ke a hi pon he nge cha hi khat ga sei num chile phone na charging pe na khoya na phone asat wang cho asaji he na ji nam tile phone na charging pe cha na charging chu nami ale na charging pa chu lut lowa na man jo he na ji a chu phone hi asanom ji he chu hin khat na cha chu i ma cha boin poi te ani na chu hi kina le i mut pe na phone charging i bola jan khwai charging hi pha am phai am he nge apha poina khat langa ga ki seile imda am tile atila chu phone hi ki pe he ji na battery yong he la do tia he la do a i khat le thun le the he na ti chu cho battery hu i charging so na le disconnect ji lo he na chang a dim yong le ki charging te he disconnect lo he aji chu a charger a disconnect lo ji a chu na lo ji a chu tia chu pai ten phone no chu processor hoi lo ja processor hoi ho a hi disconnect ji a processor hoi lo phone keypad phone ho a kho a lo ji a charging a le battery chu full che yeng na full che yeng teng le chun apo ke na ding chance au ma hin a he wa tu a hi all mo lo de hin phone tu a smartphone ho hi processor ti ho a hoi ji a hi charging chu fulla ahung fulong le achanga disconnect hi ji a na cha he i ma cha boina po a hi wa khat ga sei nom be chu cha he na ki ven ding chu ne i mut peten na phone hi na ko ma na koi lo ha them khat gap drop in coin a ji chu i ti ka pu ke di ke poina nang cha hi pon ki ven ding ka se na na koi gam hla na cha pha in a ji chu a battery a kona pu ke di hi pon a battery a kona short te hi pon hi wa chu na charging box switch box chu asat wala le current chu short the na hi je chun ga koi gam hla chun na ki ven the chu ani aga se he aten thum na chu hi kina le charging phone charger chu ma kona I phone charging le I phone battery asino me kitikin na chang chu isanga len ho inu le pa te hon a ha se mi phone charger na ki copy na ti ho ase jo cho ang kho poi aje chu chai khat kho poi ga ti na chu a phat na lang hin a kho e ga ti lo na chu hi le local charger ki ti na bazar ho a man thom cha som sigi som ken ho a ki mu chom cha chen ham bo hin tin charger cho ho imana hi le I phone ai lo I phone sino ma he na local charger chu ita ept di ki he lo ji achun phone sino ma eman tu a hi smartphone a ho a hi smart charger omin tem voltage song hoi ta me na a hi wa cha ga he ding chu na phone a hi I tabang
charger chu ki bang so ke na box pa huna charger box pa ho chu ho hat lo men hat na charging na phone chu gang chala full ding de na ten chi na fu ano ma na charging ala all ta chi de ti chu different between my phone hoya chu charger box hoi je na ti tabang quality hoi je me ti tabang chi chu bo chu hin cha hi ma cha defect di poi charger hat ano wang chu min tin hi ma cha hi na phone seat na di i ma cha lampi poi na battery seat na di lampi poi na ti chu ga head sa kin he tel chai khat ga se nom choi phone battery chu phat na charging de 20 masanga na charging te ngai de adole a battery ki chai ten charging de ti chu mi tam ten sei no pha yeng ji we na min phone chalan na phone na tha hin 60% noi langa hung hi khal na phone battery sipai de 60% alhun ka arnas ki charging dim ji na ti ho a sei ji hello le na phone charging chu 90 above in charging hin na sino me po ke eng de battery se de ti ho sei chong ho ken sei lang apon wa zo se to smartphone hi i ma cha ti point na dei pha na ki charging the na ti chu ahin battery low a na koi ni ko hapta thum na koi lawan chu na charging ten la chun charging ahin 1% hin hi na tinga chom khat ham chu ala de na minute thum minute nga la minute som la mai the wan cha a hi ji ji a chu na phone asi a hi pon na battery lo dem a be yeng ji a chu tia phat la he na ten la na battery low mana na charge na battery low ji a low ana koi ji a chu na phone battery setting a hi pon na dei pha na ki charging a na phone chu na man the chu i ma cha boy na po ki pa safta ki sele jotan le na vet nom lo du na ye chan chen chu seng ke ni dang part dang in sem jo in katana ye ka ki pa na abula ko ni vet pe jang ki pa thoken se pa